perangan sikape Pak 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi Perang-perang Badar masanya Neyu perang biak Yahudi Kape kaji menghimpun Kaji glong jika pong Nabi Kape kaji menghimpun Kaji glong jika pong Nabi Nayu peh gendrang tanda perangan sikape Pak 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi Perang Badar masanya Neyu perang biak Yahudi Kape kaji menghimpun Kaji iglong jika pong Nabi Kape kaji menghimpun Kaji iglong jika pong Nabi Kape kaji pegang glong di Nabi Hanja tebin le Nabi sujud bak Tuhan Mekalah mengenai ilahi Allah Nabi langkai bak Tuhan Bermenang dalam perang sabi Lehenyan Nabi nejenjang Neregam pedang sakti Allah lehenyan Nabi nejenjang Neregam pedang sakti Allah Nabi neyu peh gendrang Tanda perangan sikape Pak 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi Perang Badar masanya Neyu perang biak Yahudi Kape kaji menghimpun Kaji iglong jika pong Nabi Allah Kape kaji menghimpun Kaji iglong jika pong Nabi Nabi maju dalam perangan Nejang takut sikape Hamzah kalah kuat Gurang sang betanya ngele Allah bedah Abi Zubaidah Berangkat ikut Nabi Ada gudana pasang Maju dalam perang sabi Allah ada gudana pasang Maju dalam perang sabi Allah Nabi neyu peh gendrang Tanda perangan sikape Pak 17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi Perang Badar masanya Neyu perang biak Yahudi Kape kaji menghimpun Kaji iglong jika pong